Assalomu alaykum. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun biz mau Qum bosgan shahar romanining davomini avval shu bir gapni degim kelyotidi. Mening to'rim bek yaxshi emas. Masalan, avval o'qib tayyor qilib qo'yib, jimjit bir muhitda mundaq naq maydon qilmay, nima qilay desam, keyin mau to'rga chiqaray desam, taxminan 10 minutlik bir narsani to'rga chiqarish uchun kunlab saqlab chiqarib bo'lmay qoldim. Shunga men naq maydon o'qivatsa, shu amalni chiqdi ekan to'rga. Ammo atrof sal ba'zida varangchiroq men jimjit vaqtni topolmay ketdim. Lekin mencha bek cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi deb o'ylayman. Nihoyat tabiiy sizlarmi shu o'ylalarda o'tirib kitob anglayotgandek anglasizlar. 6-bob jasad. Supurgi xiyol bilan o'zining qanchalik yo'l bosganini bilmay qoldi. Bugun uning qo'sqini ochgandek qilmaydi. Bir yerda to'xtab, eshakni o'tib qo'yib aram og'zish xiyoliga kelmaydi. Harg'an, ichirg'an eshak beshini tuvan qilib, g'ururlik bilan qadam oladi. Ba'zida yo'l ustida ko'tirib turgan tikanlik o'tlarni ko'rganda to'xtab, uni yalmab ilib ko'yishatdi-da, yana mengib ketadi. Agar hiliq cho'kan olvasti yoki jinshoyatim bo'lgan bo'lsa, deb xiyollarini davom qiladi supurgi. Undaqda men nima bo'laman? Nemishqa malla so'zlayman. Sen eshak gap qilmaysan. Donolarning ko'p so'zlagandan oz so'zlagan yaxshi. So'zlagan so'zlamaganga yetmaydi degan hikmatli gaplarni anglab olganmi sen? Ba'zi hukmronlarmi gapni oz qiladi. Ular o'zining donoligidan emas, hayvisini oshirish uchun shunday qiladi. Un chiqmaslik ularning bilimsizligini, savodsizligini yo'shirib qoladi. O'lik nimishqa surlik? Chunki u so'zlamaydi. Agar senmi 20 odam, 20 eshak bo'lib qolgan bo'lsang, qandoq yaxshi bo'ladi, ha? U chaqda men seni ham meni olatdim. Ham ikkimiz qizg'in paranglashib mangatdik. Hozir sen faqat anglaysan, un chiqmaysan. 20 eshak, 20 odam bo'lgan bo'lsang, senmi beshingdan o'tgan ishlarni tug'ilgandan beri qandoq ig'illardi yetib, qandoq itizlardi qo'nginingni so'zlab beratding. Heliqa Alloh cho'kanning kechida qayerga yo'qolganini albatta sen bilasan. Bu sirni menga aytib bergan bo'latding. To'xta, biz yana bir nimani unutib qopdik. Heliq xotinlar olvasti bo'lgan taqdirda ularning menga bergan tillasi nima bo'ladi? Supurgi eshakning ustida turibla bir tarafga sal qiysaydi-da, ostidagi xorjinning ko'zidan tilla singan xaltini sug'urib og'zini ochdi. Sap oltinlar quyosh nurida uning ko'zlarini qamashtiribdi. Pah, dedi supurgi. Bu texi quyilgandan biri bozor yuzi ko'may, shohlarning xazinalarida saqlangan sap tilla ekan. Bu oltinlar ikkimizning bir umr yeb yetishimizga yetib ishib qolgudek. Bunchalik dunyoni ko'tirib yurtga saq salomat yetib borsak kishilar nimada? Albatta ular supurgi podshoning xazinasiga o'g'irlik qilibdi demaydi. Supurgiga cho'llarda biror maxfiy xazina uchrab qopdi deyish cho'qim. Haq nimdis demamdi. Boylarga o'xshash menmi bog'liq o'yinlarni qilay. Shahar kezib yuradigan mundaq bema'ni ishni tashlay. Sen deb boqina. Xotindan bir narsam bo'larmi, ikki narsam bo'larmi? Sendan maslahat so'rasam-ku, haqjon, chaming yesa 10 nal deysan. Men undaq o'zimga o'shiqcha avarchilik topadigan ahmoqlardan emas. Ammo sana vaqtida yem berib, eg'illaringni supurib turadigan bir ikki chakar yolishim mumkin. Yana oshpaz, bog'van, mapkesh degandek xizmatkorlarni elishga to'g'ri keladi. Zerikkanda ko'nglimizni ochadiganga nag'michilar bo'lmaydi. U chaqda biz yeb ichib, eg'nab yetib samirib ketishimiz mumkin. Sen balkim bekorchilikdan zerikib, og'amchini uzib chiqib, kishi do'stlaringni izlab, noshoyin ishlarga berilib ketasan, naqchan. Shunga donolar bir odamga bir eshak semizlik yarashmaydi deb to'g'ri aytgan. Insof bilan aytganda bu kishining haqqi. Uni behuda sarf qilishga haqqimiz yo'q. Hali aqlsiz cho'kanning bu oltinlarni bizga tashlab ketib, o'shiqcha bosh og'riq tepib berganini qaramamdigan. Hayotli bo'lsak, zaminning bir yerda ular bilan yana do'qirishib qolamiz. Qara, biz shu cho'kanning ismini ham so'ramabdimiz. Shuncha kunlar birga yurib, u mening ismimni ham so'ramabdi. Nima degan g'alati ish, ha? Taqdir ularni yana biz bilan uchrashtirgan chaqda balkim shahzoda cho'ngli odam bo'lib ketdi. Ammo biz cho'kanni cho'qim tunib olaymiz. Eshak tuyuqsizla ishtik menga dedi. Supurgi orqasiga uchib ketgil tasla qoldi. Hech seni aramdan bo'lgan deb xapib ketdi u eshkiga. Meni yiqilib o'lsin, oltinlar o'zimga qolsin. Pulni aymay xajlab yuzlab xotin olay demoqchimisan? Supurgi beshini ko'tarib qarab so'zdan to'xtab qoldi. Yiroqdan bir yezining daraxtlari ko'ringan bo'lib, eshak shu yerda to'xtab aram elishga oldirgan edi. Supurgi eshikka vaqirib ketdi. To'xta, sen bugun nima bo'lding? To'xta.
Şu qılğınыңğa men bugün saň bir oçunmy ýem bermeýmen, dep eşigiň çulbyryny tartdy o. Qara, aw ýerge nemança köp adam ýygylyp algan. Ýeziga kirip ketadigan ýol üstüde körük ýene bir top adam oluşup algan bolup, ular nimeler togrusyda golgul kılışmakda edi. Kızykçylyk görüşke huşdar süpürge eşigiň beşini şu tarapga burdy. Adamlar topuğa ýakynlaşganda, eşigiden sekerep düşüp, topnyň otdursydyky hemme adam eňişip garabatgan ýerge kıstylyp ötdi. Subhanallah. Süpürge o ýerde ýolunyň topsyga melenip ýatgan bir jasetni ködi. Bu ýylyky buwak şahzadanyň jasdy edi. Jasetniň beşini kimdir beri ekilip ketgen edi. Men säherdile öýden çykyp su iliş üçin bu körük tarapga garap keleýatdym, dep özüniň körgenlerini ýaňy kelgen her bir adam hikaýa kılıp berýatdy bir boý. Qarasam bir hotun kulida ana aw buwakny kötürüp doňlyk tarapdan düşüp keleýäpdi. Bizning ýyzyga ätdigeni keleýatgan bu kimdi özü dep kaldym. Şu çagda mana bu ýolnyň ägimisiňla bir neçe atlyk leşkerler çykyp kaldy. Elik atlyklar aýalyny görüp, "Ey hotun, tokta, näme ketip barsan, tokta" dep wagyrdy. Men bu geplerni iňip aňlap durdum. Elik aýal koldaky balasyny bagryga mähkem besip, körük tarapga garap ýügürdi. Atlyklar atlaryny çapdyryp gelip birdemde onuňga ýetişip aldy. Mana muşu körükniň beşide ular bilen bir elişip ketdi. Ya Allah, ömrümde undaq kabul hotuny kömgenkenmen. O arqasydan qoglap gelip beşiğe qamçy salgan leşkerini bir tatypla atnyň üstünden söýrep düşdi. Qoladyky balasyny tatyp almakçy bolgan ýene birini bir tepki bilen arqasyga uçurup etdi. Bala hyqyrap ýyglap ketdi. Leşkerler qilişlerini sugurup ilişdi. Men korkunymdan aw çatqanlykynyň arqasyga dümli düşüp möküp aldym. Atlarnyň düpürleşkenini, qilişlarynyň nimelerge urulyp jaranglagan awazlaryny aňlap durdum. Bir çagda qarsam patparaqçylyk besilgandek boldy. Beşimni kötürüp qarsam leşkerler kiyim-kecheklerini qyqyp, etiniň töşü baglaryny çyňtyp tutdy. Bir leşker yerden bir nimeni elip bir haltyg selip atga ganjugylgandek qılıp kaldy. Ondan atlarga menişip arqasyga inip ketişdi. Korkunymdan put-golumda jan qammapdy. Ular ketkenden keyin mo hylygaça ornumdan tura almay kaldym. "İştanço, iştiniň gosaqda buwa" dep çaqçaq kıldy kimdi bir onuňga. "Çaqçygyňy koy" dep tirekdi buway. Şuning bilen ornumdan turup bir ikki besip kelip qarsam bu ýerde balanyň jasy ýetipdi, kallasy ýok. Erwaýym ürkdi. Sunumamay mälige garap ýügürdüm. Mälidekilerge habar ýetkizip edem başlap geldim. Mana şu gep. "Aýalçu" dep aldyrap sordy süpürge buwaýnyň gep ahyrlyşy bilen. Şuningga aklym haýran. Aýalynyň näge ýokalyp ketgenini men bilenmej kaldym. Belki korkunundan sen optarak sepsanmagansan, ular aýalyny baglap eketgendo. "Ýok, ýok" dep beşini silkip ret kıldy boy. Özüm qeri bolsammy közüm hely roşan. Ular her bir atnyň üstüde birdinli leşker oldurup ketişdi. Men iniq gördüm, ular ýyraklap ketgendikin bu ýere kelip uýak-buýak garap ýylyk aýalynyň garasyny kömüdüm. Ýa-ki o qeçip jenini daldyga algandy. O qaçkan taqdirde atlyk leşkerler birdemde qoglap ýetidi-go. Uçup asmaňa çykyp ketdimi-ýa dep külüp goýdy buway. Süpürge huddi uçup ketýän aýalyny kördigandikidek asmanga garap goýdy. Etrapdakiler ýene bu waka haqqyda golgulyga düşüp ketdi. Süpürgeniň ýerde ýatgan jasetge garap köňli bir qismy boldy. Qandaqly bolsun, bu bala şahzada bilen bir qança gün hemseper bolgan edi. Süpürge topnyň içinden çykyp eşkige mindi de köpçilikge garap ünlük sözdildi. "Hay halaýyk, maňa garaňlar. Men ýoldan ötüp ketýän bir ýolawçyman. Kallasy ilangan bu balanyň kimligini sizlermi bilmeýdikensizler, menmi bilmeýmen. Meýli kim bolsun, onuň jasdy ýol üstüde muşundaq oçukçylykda taşlanyp tursy bolmaýdy-da. Garaňlar, jasetge çivin olaşyp turupdy. Şu ölgen narasy üçin men azrak pul sadaqa qılay. Sizler onu kömüpdiňlar. Hoş, awy topuğa milinip durgan nime o? Marjanmy, tumarmy? Ehtimal bu wagtyň ýa-ki onuň anasynyň boýnudan düşüp kalgan närsä bolsa kerek. Onu maňa elip beriňler. Bergen pulumyň haqqy üçin men onu hatyr qılıp saklap goýay." Kişilerning aýygy astyda topuğa kömülip qalay degen qapqara närsini süpürgeniň ötkür közleri eşekniň üstüde turuply baýkagan edi. Kimdir biri onu eňişip golga aldy. İkinji, üçinji kişimi onu golga alyp qyzykyp qardy. Bu üç birjek şekildäki qara mähmelge orap, qara ipek bokguçga baglangan addyly bir tumar edi. Ahyrda tumarny helik hikaýaçy buway golga aldy. Uýak-buýak örüp qardy-da süpürgege berdi. Süpürge qoýnadan bir neçe tillany elip buwaýnyň alkynyga taşydy-da hoşlaşyp ýoluga maňdy. Süpürge eşkini dewitip itdik meňip ketdi. "Demek" diýdi süpürge öz-özüge.
Ordaның şahzadını izlep çıqqan leşkerleri onun kallasını kesip ekitipdi. Ular ordada bu qaçqan şahzadının kallası üçün nurgun mukafat berişidi. Sirliq yeri heliq çokan näge gayip boldy? Süpürge endi o çokanның alvas ekenligiga haqiqiy ishendi. Bolmasa o bir qancha otliq leşkerlerning qo'lidan chiqib qanda gayip bo'lib ketalaydi. Hammadan qiziqi deydi o ishga qarab. Shu alvasda bilan men qancha kun bir dasturxonda tamoq yeb, qancha kun birga hamra bo'lib mangdim. Sen uni ba'zida ustingga mindirib mengibsan. Agar cho'kan kechida kapidan ketib qolmagan bo'lsa qanday bo'ladi ekan? U chaqda xonning lashkarlari ularni bayqamay cho'ng yo'l bilan o'tib ketishi mumkin edi. Agar ularni kapining ichidan tepib olgan bo'lsa-chi, u chaqda lashkarlar shahzodaga qo'shib mening kallamni olgan bo'ladi. Qattiqroq angrab ketgan bo'lsang, sening beshingni misa qo'ymaydi. Chunki biz ikkimiz zeriq cho'kandek g'oyib bo'lib ketolmaymiz-da. Ah xudo, balo qazodan o'zing bir saqlabsan, deb shirkinib ketdi Supurgi. Endi bu g'alit qismat mushning bilan oxirlashamdi yoki yana davomi bormi, bilgichi o'zing. Qon to'kilgan ekan, uning qisosi bo'ladi. Zo'rayganlarning ojizlamaydigani yo'q. Saltanat hech kim uchun mangulik emas. Har holda men bu tumarni saqlab qo'yay. Qani, qadimingni ildamlat eshigim. Xatar yuz bergan joydan yiroq bo'lmoq durust. Bugun mishagicha bo'ldi. Davomini davomlab o'qiymiz. Allohga omonat.